Chini Joint Movement Committee ni meeting chini ringjaka o chini IPFT ni obono jeng uddugnaka o jaga chini kebangma chini like-minded organization ni tipramotha TPF tei tipraha tei kebangma NGOs tei chini individual personalities boro attend khainai tabana khor maka chini tipramotha ni chairman ko chini bobagra Maras Prote Kishi Bobo Khainai, Te Bikaran Khol Bobo Khainai, Te Koitem Boro Hoite Aten Khainai, Te Chini Kumangma Chini, the Tipralan statehood, no Sabut Khainai, it's like-minded organization, individual, NGOs, Boro Khaimada Khainai, Angasa Klayo Chini, in the first discussion, preliminary discussion, Kaham Namnai, Angasa Khayo, so Simon on the listen, Chini to Pago Chini. Samaso, so divide ke tong hangklai, part ke tong hangkai, jekunu sama, jekunu dabi, jeng success khai gaya. Aur bagai jeng thamcha na nango, jeng thamcha ke jeng voice raise khai nango, hangklai se, jeng jekunu issue, jekunu dabi, jeng mana. Aur bagai jeng one chokka, jeng party IPFT jeng one chokka, jeng jod tu na jeng ringnai, jeng like-minded organization, individual NGOs, jod tu na na, jeng kobokha, jod tu party ni berorong na jeng ringka, berarti manjang nai, angka kago. Tini cin kok selai mani, abo fruitful nai kehamongan ini angasa lagi.